Velkommen til denne udsendelse fra Troens Ord. Lyt med og vær velsignet. Lord, Tak, Herre, that you receive our praise and worship. at du tager imod vores lovprisning og Thank you for an tilbedelse. open heaven. Tak for en åben himmel. Thank you, Lord, that you sent your blessing Tak, Herre, at du sendte dine this velsignelser morning. den her morgen. Thank you, Lord, that you sent your word. Tak, Herre, at du sendte dit ord. You sent your word today. Og du sendte dit ord i dag. You will send your word Og today. du vil sende dit ord i We dag. thank you, Lord, Vi takker dig, Herre, that you touch us today at du berører os i dag. in our spirit, I vores ånd, in our soul, i vores sjæl. and touch our bodies Og du berører vores legemer. so that we'll be refreshed Sådan at vi vil blive forfrisket. and new strength comes Og ny styrke so that kommer. we can walk Sådan at vi kan vandre and walk og vandre and receive new strength og tage imod ny styrke and follow you og følge dig all the days of our lives. alle vores livsdage. We thank you, Lord. Vi takker dig, We give Herre, you praise, og vi priser dig. honor and glory. Ære og We herlighed. worship you. Vi tilbeder dig. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. Amen. Amen. Hallelujah. Please sit down. Vær venlig og sidde ned. Vi ser det godt. God is good Gud er god all the time, yeah. hele tiden. And good to see all of you Godt at se jer alle sammen in the house of the Lord. her i Guds hus. And good to see you, Sveta. Og godt at se dig, Sveta. Hallelujah. Halleluja. That was a surprise. Det var en overraskelse. I didn't know that you were here this morning. Jeg vidste ikke, at du var her til morgen. But thank you. Men tak. Thank to God for you Priset være Herren for dig. that you came here this At du kom morning her den her morgen and worship God together. og tilbeder Gud sammen. Amen. Amen. Hallelujah. Maybe you have Hallelujah. something to tell or say or Måske har du noget, du gerne vil sige. okay. Hope we'll see you more often Jeg håber, vi vil komme til at se dig oftere in some way. på en eller anden måde. Hallelujah. Halleluja. But God is good Men Gud er god, all the time. og det er han altid. And he has a plan Og han har en plan for our lives. for vores liv. Amen. Amen. He has a plan for your life. Han har en plan for dit liv, And this is a good plan. og det er en god plan. Amen. Amen. And he wants us to follow that plan. Og han ønsker, at vi skal følge And den walk plan in that plan. og vandre i den plan. Hallelujah. Follow Halleluja. after him. Og følge efter ham. And it should be very easy Og det burde være meget let, because it's just to follow after him. fordi det er bare at følge ham. Jesus said to Peter and John and James, Jesus han sagde til Peter, Jakob og Johannes, "Come and follow me, kom og følg mig, and I will make you fishers of men." og jeg vil gøre jer til menneskefiskere. They were fishers, real fishermen, De var rigtige fiskere, and they knew how to catch fish. og de vidste, hvordan man skulle fange fisk. But he said, "Come and follow me, Men Jesus sagde til dem, kom og følg and I'll mig, make you into another fisherman." og jeg vil gøre jer til en anden slags fiskere. And that is what it's about. Og det er det, det handler om. You know, Jesus, he tells all of us, Og Jesus siger til os alle sammen, "Come, follow me, kom og følg mig, and I will make you og jeg vil gøre jer into what I have planned for you." til det, som jeg har planlagt So for when jer. you follow him, Så når du følger you ham, will automatically come så vil du become automatisk what he has planned for your life. blive det, som han har planlagt for dit Amen. liv. Amen. I don't know what your profession is. Jeg ved ikke, hvad din Maybe you hvad have dit erhverv er. you have a good profession for Måske. something, Måske har du et godt arbejde eller and, noget, and that's very good. og det er meget godt. But you know, God has also another plan for you and I Men Gud han har også en anden plan for dig og in mig. his kingdom. I hans rige. And that is very important Og det er vældig vigtigt. because when we become what he wants us in his kingdom, Fordi når vi bliver det, som han vil i sit rige, we are blessed. så er vi velsignede. We are satisfied. Så er vi tilfredsstillede. But there is a fight also Men der er også en kamp om det. because there is an enemy. Fordi der er en fjende. But our God is greater. Men vores Gud er As we større, were singing som vi sang about his name, om hans navn. Jireh, Jireh.
El Shaddai, El Shaddai, Elohim, Elohim, Sitkenu, or whatever. Sitkenu, den allestedsnærværende. Hallelujah. No. Halleluja. The Lord my righteousness. Ja, det er Herren min retfærdighed. Hallelujah. Rohi. Rohi, The Herren Lord min my hyrde. shepherd. Herren min hyrde. And I shall not want. Og jeg skal intet mangle. Hallelujah. Because he is Halleluja. my shepherd. Fordi han er min And hyrde. I follow him. Og jeg følger ham. Amen. Amen. And how can we follow him? Hvordan kan vi følge We ham? follow him by listening to his voice. Vi følger ham ved at lytte til hans And we røst. can hear his Og voice vi kan høre hans in røst our hearts. i vores hjerter. Amen. Amen. And then we have the word of God. Og så har vi Guds ord. That when we read that Og når vi læser and hear det his word, og hører hans ord, revelation will come. så vil åbenbaringen komme. The Bible will speak to us Så vil Bibelen tale til os in our inner man. i vores indre And we menneske. will see and understand Og så vil vi se og forstå, what to do hvad det er, vi skal in gøre different situations. i forskellige Sometimes we situationer. can be confused. Nogle gange kan vi være forvirrede. What shall we choose? Hvad skal vi vælge? What shall I choose? Hvad skal jeg vælge What her? direction? I hvilken retning? But then we have to trust and believe Men der må vi bare stole og have the tillid Spirit of til, God in us at Guds ånd i os and the Word of God, og Guds ord, which is gives light into our inner som oplyser Man vores indre and menneske in our hearts, og i vores hjerter, that enlighten our life som oplyser vores liv and our path, og vores sti. because He is a light on our way Fordi han er lyset på and a vores vej lamp to our feet. og en lampe for vores fod. Amen. Amen. So it's good to have a lamp, Så det er godt at have en lampe, especially when it's dark. specielt når det er mørkt. Hallelujah. Hallelujah. Today we have a lamp we can put on our forehead. Og i dag der har vi sådan en lampe, man kan sætte på panden. And it's very good. You can find your way when you look the right direction. Og det er bare så godt, så kan man finde vej, så man finder den rigtige But it retning. doesn't look very far. Men, It det, doesn't show the road very far. men den viser ikke vejen så langt frem. But it shows where I am now. Men det viser, hvor jeg er lige nu. Amen. Amen. Hallelujah. So He's making us, Så det er ham, der former os, and we follow Him, og vi følger ham. and we are in a battle. Og vi er i en kamp, But we are in a good battle. men vi er i en god kamp. He's on our side, Han er på vores side, and the devil is defeated, og djævlen er besejret. and our God is great. Og vores Gud, han er god. Amen. Amen. Hallelujah. Halleluja. Before I say so much more, Før jeg siger så meget mere, I just want to give thanks to God, så vil jeg bare lige takke Herren, and also say thanks to you og også takke jer for your prayers and and your support. for jeres bønner og for jeres støtte, Been praying for me som har bedt for over mig the last time. her i den sidste tid. You all know that I got a diagnosis Og I ved alle sammen, at jeg fik sådan en diagnose in March, I- April. i marts-april måned. Not a good diagnosis. Og det var ikke en god diagnose, The doctors gave me. som lægerne gav mig. But you know, the good thing is that we have another diagnosis Men det gode er, at vi har en anden in diagnose heaven. i himlen, It says that I am healed som siger, at jeg er by helbredt His stripes. ved hans sår. So I was scanned Så jeg blev scannet in the 19th of December, den 19. december, and I got answer here just after New Year, og jeg så fik så svaret her lige efter nytår. and it was a good answer Og det var et godt svar, because the tumor fordi at kræften, svulsten, was almost I think it was around the third part of one lung. den var allerede... 10-11 centimeters. Det var den nu. No. Nej, det var den. When they discovered it. Den var helt nede i bare under Den var- en tredjedel af, hvad den har været. Var det Nej, sådan? Nej, Then it filled 1/3 of the lung. det gjorde den før. Yeah. Før, der fyldte den en tredjedel af lungen.
And now we couldn't hardly see it. Og nu kunne man næsten ikke få øje på den. Halleluja. Hallelujah. Glory to Jesus. So he had two pictures, Så han photos. viste mig 2 billeder. One from some months ago, from the beginning, Et billede fra nogle måneder siden, where altså there fra was a starten, big tumor. hvor man kunne se en stor, det fyldte meget. And then the picture from before Christmas. Men billedet lige før jul, I couldn't hardly see it. der kunne jeg næsten So ikke få øje på he den. had to increase the picture. Så han måtte ligesom gøre pixeleringen større. I could see some white over where the tumor had been. Så jeg kunne se sådan et hvidt der, hvor kræften havde været. So he said, Så han sagde, the cancer is sleeping. at kræften sover. It's not active anymore. Den er ikke aktiv længere. And I don't know about the future. Jeg ved ikke med fremtiden, If he's going to wake up again, om den vil vågne igen, or he will sleep the rest of your life. eller den vil sove resten af dit liv. Den vil But være væk resten af dit liv. you know, I believe Men jeg tror, that the cancer is not only sleeping. at kræften ikke bare sover, It is dead men den er død. because it cannot stay in my body. Fordi den kan ikke forblive i min krop. Because I'm a temple of the Holy Spirit. Fordi jeg er et tempel for den hellige ånd. And I'm believing God Og jeg tror Gud for healing. for helbredelse. Hallelujah. Halleluja. And you know, Jesus, he said, it will be according to your faith, to your belief. Og Jesus han siger, at det sker dig i henhold til din tro. So it's very important that we believe Så det er så vigtigt, at vi tror. and believe in the promises of God. Og vi tror på Guds That we løfter. keep on believing. Og vi bliver vedbliver at tro. Abraham, he Abraham. believed God Han troede Gud all these years alle de her år. against all odds. Imod alle And he oddsene. saw the promise fulfilled. Og han så løfterne opfyldt. So I just want to say thank you for all your prayers. Så jeg vil gerne bare takke jer for alle jeres bønner. There's power in prayer. Der er kraft i det So at let bede. us continue to pray Så lad os fortsætte med at bede. for one another For and hinanden. for whatever. Og uanset for hvad. Because your prayers, they go into the spirit realm. Fordi dine bønner går ind i den åndelige verden. And it is in the spirit we get the victory. Og det er i ånden, vi får sejren. Amen. Amen. Hallelujah. Halleluja. So when I you know, during this time, Igen den her tid, when I got when they found the tumor, da de fandt tumøren, of course it was I didn't expect that, det forventede jeg selvfølgelig ikke. and I was shocked. Many thoughts comes, Og jeg blev chokeret, og mange tanker kom. and but I went before God Men jeg gik ind for Gud, the day I got the message, den dag jeg fik det her budskab. and they even told how big it was. Og de sagde også, hvor stor den var. It was more than 10 centimeters. Den var mere end 10 centimeter. And after when I finished speaking with the doctor, Og da jeg var færdig med at tale med doktoren, I start to doubt. så begyndte jeg at tvivle. Did I hear right? Hørte jeg rigtigt? Did she say 10 centimeters or 10 millimeters? Sagde hun 10 centimeter, eller sagde hun 10 millimeter? So I was hoping on 10 millimeters. Så jeg håbede, det var 10 Because I millimeter. thought 10 centimeters, it's a big one. Fordi jeg tænkte, 10 centimeter, det er jo en stor en. But I heard right. Men jeg hørte rigtigt. So I went before God Så jeg gik ind for Gud and prayed, og bad. Lord, what is this? Og så sagde jeg, herre, hvad er det her? And of course I brought my life before him Og jeg bragte mit liv ind for ham and said, God, og sagde, Gud, I don't think I'm ready to go, jeg tror ikke, jeg er klar til at tage afsted. but whatever, Men hvad end, I'm ready for whatever. jeg er klar til hvad end du vil. But Lord, Men herre, there's some promises. der er nogle løfter. There are some things that you have shown me Der er noget, du har vist mig, that I have not seen in my life. som jeg ikke har set i mit And liv. I would like to see that fulfilled. Og det vil jeg gerne se opfyldt. And I prayed Og jeg bad and asked God, og sagde, Gud, give me an answer. giv mig et svar. And
how is this going to be? Hvordan skal det her blive? So then the word of the Lord came to me. Så kom Guds ord til mig. The 28th of March. Den 28. marts. In the evening. Om aftenen. It was the day I got the report. Det var den dag jeg fik rapporten. And the voice said in my heart. Og røsten sagde i mit hjerte. Everything is good. Alt bliver godt. Everything is gonna be good. Og alt vil blive godt. Amen. Amen. And I'm gonna go through. Og jeg kommer igennem. Whatever. Uanset hvad. And then the joy came into my heart. Og så kom glæde ind i mit hjerte. And I thought in my mind. Og jeg tænkte, jamen det er bare mit sind. No, I thought in my mind. Nå, jeg tænkte i mit sind. Undskyld. This is a good tumor. Det her, det er en god tumør. You know, we can have a bad tumor and a tumor without cancer. Og der findes både gode eller dårlige, selvfølgelig med kræft i, og så findes der også tumører, der ikke er så farlige. This is not cancer. Og så tænkte jeg, jamen det her, det er jo ikke kræft. And maybe they'll make a surgery and come through. Måske skal jeg bare igennem en operation, og så komme igennem. But the more they examined, men jo mere de undersøgte mig, the more pessimistic they became. Jo mere pessimistiske blev de. And they found out that it was very, very serious. Og de fandt ud af, at det var en meget alvorlig kræft. That it was cancer. Det var kræft. And they also found out that it has spread. Og de fandt også ud af, at den havde spredt sig. And they said we cannot do anything. We cannot remove it. Og de sagde, vi kan ikke gøre nogen ting, vi kan ikke fjerne den. We can stop it. Vi kan stoppe den. And so they tried their best. Så de forsøgte deres bedste. Of course, I didn't speak much about this in the beginning. Jeg talte ikke så meget om det her i begyndelsen. Because I didn't want to lift it up in my mind. For jeg ville ikke ligesom løfte det op i mit sind. And in people's minds. Og i folks sind. Because sometimes it can be a blockage. Fordi nogle gange kan det blive en blokering. For our faith. For vores tro. Until we build up our faith. Indtil vi får vores tro bygget op. So when so I believe God, I'm going to come through. Så jeg troede Gud, at jeg skulle komme igennem. And through all this time I have only had one direction. Og igennem al den her tid har jeg kun haft én retning. I will live a long life. Jeg skal leve et langt liv. Because he's promised me he will satisfy. Fordi han har lovet mig, at han me with a long life. Fordi han vil tilfredsstille mig med et langt liv. And I will see his salvation. Og jeg skal se hans frelse. Amen. And salvation also means healing. Og frelse betyder også helbredelse. That's Psalm 91. Det er salme 91. And verse 16, 17, 18, the last verse. Og vers 16, 17, en af de sidste vers. Yeah. He will satisfy me with a long life. At han vil tilfredsstille mig med et langt liv. And let me see his salvation. Og lade ham se min frelse. Yeah. Amen. Amen. So I believed. Så jeg havde tro. I confessed. Og jeg bekendte. The word of God. Guds ord. That I'm healed. Jeg er helbredt. And it came to a point. Og det kom til et punkt. Where I knew I'm healed. Hvor jeg bare vidste, at jeg var helbredt. And I could hear reports from the doctor. Og jeg kunne høre en rapport fra lægen. And it didn't move me. Og det rørte mig ikke. Because I have built up the word of God in my heart. Fordi at jeg havde Guds ord i mit hjerte. And in my mind. Og i mit sind. And so I even sometimes said, I can feel I'm healed. Og nogle gange så sagde jeg lige frem, at jeg kan føle, at jeg er helbredt. You know, we are not living by feelings. Vi lever ikke ud fra vores følelser. Sometimes we can we have a feeling of Men something. nogle gange kan vi bare have en fornemmelse for noget. Yeah. So I have been saying that during all the time. Så jeg har sagt det igennem hele tiden. Speaking out my belief. Jeg har talt min tro ud. I've been speaking to the cancer. Jeg har talt til kræften. To die. At den skal dø. In the name of Jesus. I Jesu navn. Amen. Amen. So it's very thanks to God for this report. Så priset være Herren for den her rapport. And I'm looking forward to see the next scan. Så jeg glæder mig til at se den næste scanning. And where he will tell me. Hvor han vil sige til mig. It's not sleeping anymore. Den sover ikke mere. It's dead. Den er død. Den er der slet ikke. Amen. Amen. Hallelujah. Halleluja. Because he said we cannot remove it. For han sagde, at vi kan ikke fjerne den. He also said that the other day. Det sagde han også den anden dag.
But we know one who can remove it. Men vi ved en, der kan fjerne den. Amen. Amen. Hallelujah. Halleluja. So God Tak, is good. Jesus. Så Gud er god. He conquered everything. Han overvandt alt. He went on that cross, Han gik op på det kors, took all sins upon him, tog al synd på sig, and so that we could die from sin sådan at vi kunne dø fra synden and live for righteousness. og leve for retfærdigheden. And we were healed by his stripes. Og vi blev helbredte ved hans sår. Amen. Amen. 1 Peter 2:24. 1. Peter 2:24. So all honor and praise to God. Så al ære og pris til Gud. And I believe Og jeg tror, that we're going to see a manifestation of healing like never before, at vi skal se manifestationer af helbredelse som aldrig to the før. glory of God. Til Herrens ære. Because he is Lord, Fordi han er herre, he is King, han er konge, he is the victorious King, yeah, and han er healer. den sejrende konge. Amen. Amen. So thank you once more for Så- support and prayers. Endnu en gang tak for jeres støtte og jeres opmuntring og bønner. And let's continue to pray for one another. Så lad os fortsætte med at bede for hinanden, Whatever situation we are in, uanset hvilken situation vi er i. because if our situation are not after the word of God, Fordi er vores situation ikke i linje med Guds ord, we can believe for that it shall change. så kan vi tro for, at den skal ændre sig. Never settle for the things that are now. Og slå dig ikke til ro med, som tingene er, hvis ikke de er i linje med Guds what ord. problems you have, Uanset hvilke problemer they du har. will change. They will be removed. De vil ændre sig, og de vil blive forandret. Continue to pray. Fortsæt med at bede. Continue to speak to it. Fortsæt med at tale til din situation. Amen. Amen. You know, you can speak to it. Du kan tale til det. It says in Mark, let's just see there. Der står i Markus Mark chapter 11. 11. Yeah. Did you find Mark? Har I fundet Markus? And we start in verse 12. Og vi begynder i vers 12, altså kapitel 11 og vers 12. Now the next day when they had come out from Bethany, he was hungry. And seeing from afar a fig tree having leaves, he went to see if perhaps he would find something on it. When he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs. In response, Jesus said to it, "Let no one eat fruit from you ever again." And his disciple heard it. Næste dag, da de gik fra Betania, blev Jesus sulten. Og da han på lang afstand fik øje på et figentræ med blade, gik han hen for at se, om han kunne finde noget på det. Men da han kom hen til det, fandt han ikke andet end blade, for det var ikke figentid. Så sagde han til det, aldrig mere i evighed skal nogen spise frugt af dig. Og det hørte hans disciple. If we jump down to verse 20. Så hopper vi lige ned til vers 20. Now in the morning as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. And Peter, remembering, said to him, "Rabbi, look, the fig tree which you cursed has withered away." But Jesus answered and said to them, "Have faith in God. For as surely I say to you, whoever says to this mountain, be removed and cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believe that those things he say will be done, he will have whatever he says. Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them, and you will have them." Amen. Fra vers 20, hvor det står, næste morgen, da de gik forbi, så de, at figentræet var visnet fra roden. Og Peter, som kom i tanker om det, sagde til Jesus, Rabbi, se det figentræ, som du forbandede, er visnet.
Jesus sagde til dem, tro på Gud. Sandelig siger jeg jer, den der siger til dette bjerg, løft dig op og styrt dig i havet, og som ikke tvivler i sit hjerte, men tror, at det han siger vil ske, for ham sker det. Derfor siger jeg jer, alt hvad I beder og bønfalder om, det skal I tro, bønfalder om, det skal I tro, at I har fået, og så får I det. So here is a big lesson Jesus gives about faith. Så her giver Jesus en stor lektie omkring det at tro. And first of all, he comes to this fig tree, For det første så kommer han til figentræet, and there was no figs on, og der var ingen finer på, only leaves. kun blade. And then it says that Peter, he said the day after when he saw the tree, look, the tree that you cursed Og så has withered away. dagen efter, så siger Peter til Jesus, da han fik øje på figentræet, se herre, det figentræ, du forbandede, er visnet. But did he curse the fig tree? Men forbandede han figentræet? He didn't speak any curse over it. Han talte som sådan ingen forbandelse over He det. just said, let there be no fruit. Han sagde bare, der skal ikke være mere frugt. But of course it was a negative word. Men det var et negativt ord, So it was a curse. så det var en And forbandelse. it says he spoke to it. Og han talte til det So figentræ. the tree is a it. Så træet her, det er det. So it means that you can speak to it. Så det betyder også, at du kan tale til det i dit liv. Amen. Amen. Whatever it is. Hvad end det så er. Whatever it is, this it is. Hvad end det her, det er i dit You can liv. speak to your problems. Du kan tale til dine You problemer. can speak to the tree. Du kan tale til træet. You can speak to the wind. Du kan tale til You vinden. can speak to the sea. Du kan tale til You can havet. speak to your mountain. Du kan tale til dit bjerg. And it will obey. Og det vil adlyde dig. And I think it is in Matthew, Jeg tror, det er i Matthæus or is it in Luke, eller Lukas, where it says that if you say to this mountain, hvor det står, at hvis du taler til det her bjerg, the same scripture as here in Mark, samme skriftsted som her i Markus, be rooted up and cast into the sea, bliv rykket op og kastet i havet. then it says it will obey. Og så står der, så skal det It adlyde. shall obey. Yeah. Det skal adlyde. That's what Jesus he said. Det var det, Jesus sagde. So the it Så det her, det will obey. vil adlyde. Oh, can we speak to things? Kan vi tale til ting? Yes, Jesus taught us. Ja, det lærte Jesus. But it's a little stupid to speak to things, Men right? er det ikke så lidt dumt at tale til ting? No, but things has ears Nej, fordi tingene har ører in the spirit. i ånden. And you know there is a difference in the spirit realm Og der er en forskel i åndeverdenen than in the physical end i realm. den fysiske verden. Amen. Amen. So let's agree Så lad os være enige om, that this year at det her år, we're going to speak more der skal vi tale mere. the promises of God Tale mere Guds løfter over our lives, over vores liv. and speak to more things. Og tale til flere ting. Things that are not right in our lives, Ting, som ikke er rette i vores liv. according to the word of God. I henhold til Guds ord. We speak to it, Så taler vi til and det. it shall die. Og det skal dø. Amen. Amen. And the God things shall come alive. Og det der er Gud, skal vågne op. Hallelujah. Amen. That's a mighty promise, Det er mægtige løfter. and it is mighty power that God has given to every one of us. Og det er en mægtig kraft, som Gud har givet til hver And enkelt we af all os. know that we have as a believer Og vi ved alle som en troende, and born again, som er født på ny, we have got an authority der har vi fået autoritet from God. fra Gud. Amen. Amen. Let's go to John. Lad os gå til Johannes. 1 John 1. Johannes. and verse 2. Chapter Ikke 3rd John. Så Yeah. er han. Third John. Det var mig, der sagde forkert. Det er 3. Johannes And verse 2. og vers 2.
Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your souls prosper. Mine kære, frem for alt ønsker jeg, at du må have det godt og være rask, ligesom din sjæl har det godt. So this is John. He is praying Så det er altså Johannes, der beder her. for these people that he is sending a letter to. For de her folk, som han sender et brev til. And you know, this is inspired of the Holy Spirit. Og det er inspireret af den hellige ånd. So this is the plan, the will of God. Så det her, det er altså Guds vilje og Guds plan. So I can take this verse Så jeg kan tage det her vers. to me, Jeg kan tage det til mig. right? Er det ikke sandt? And like John is writing to me, or the Holy Spirit is writing to me. Som om Johannes skrev til mig, eller Helligånden skrev til mig. Beloved, I pray that you may prosper in all things. Mine kære, eller min kære, jeg beder om, at du må have fremgang i alt. God wants us to prosper in everything. Gud ønsker, at vi skal have fremgang i alt. That's why when we see things go forward in a good direction in our lives, Så det er derfor, når vi ser ting gå fremad i en god retning i vores liv, we get happy, så bliver vi glade. we get satisfied, Så bliver vi tilfredse. because this is the will of God. Fordi det er Guds vilje. Like you know, our children, Som vores børn, when they do progress når de gør fremgang and prosper, og har fremgang, we are happy. så er vi glade. And the same with God. Sådan er det også med Gud. So he says in everything, and be in health, just as your soul prosper. Og være rask, ligesom også din sjæl har det So godt. this is the will of God, Så det er Guds vilje, that we are of good health, så at vi er raske. and that our soul prosper, our soul are well. Også at vores sjæl har fremgang, og vores sjæl har det godt. Can you say amen? Kan du sige amen? This is the will of God for me. Det er Guds vilje And for mig, we need to know that, og det må vi vide. and not waver in our belief. Og der må vi ikke vakle i vores tro. That God, he wants good thing for me, At Gud ønsker noget godt for mig. not evil, Ikke noget ondt, but good things. men gode ting. And he can and he will. Og han kan, og han vil. Amen. Amen. But we have to admit Men vi må Also. også indrømme, that it's not always that we are in health. at det er ikke altid, vi har det godt. It's not always that our soul prosper and are well in our soul. Og det er heller ikke altid, at vores sjæl har fremgang og har det godt. But when that happens, Men når det sker, I believe we can come to a point in God jeg tror på, at vi kan komme til et punkt i Gud, where, because I have heard that from men and women walking with God, for jeg har hørt det fra mænd og kvinder, som vandrer med Gud, that they are never sick, at de aldrig er syge, and they can withstand by faith all the evil things. at de kan stå alt det onde imod i tro. But until we come there, Men indtil vi kommer der, we can fight the things så kan vi bekæmpe de when it ting, comes to our life. der kommer imod vores When liv. sickness comes to our Når life, sygdom angriber vores liv, we can believe så kan vi tro, that it has to move at away, det må flytte sig. because God, this is not the will of God. Fordi det er ikke Guds The vilje. will of God is that I'm of good health. Guds vilje er, at jeg er ved god What helse. shall we do then? Hvad skal vi så We shall gøre? pray. Vi skal bede. We shall speak to it Vi skal tale til det, to come out of our life, til at komme ud af vores liv. because it has no right. Fordi det har ikke nogen rettigheder. Amen. Because God has good things for me, and He wants that I be in health, Fordi Gud har kun gode ting for mig, og han vil, at jeg skal være ved god and helse. that my soul prosper, Og at min sjæl har fremgang. and doing well in my soul. Og at det går godt i min sjæl. Amen. Amen. So there is a fight. Så der er altså en kamp. We are living in a fight Vi lever i en kamp in this world. i den her verden. We are in the kingdom of God, Vi er i Guds rige, but we are living in this dark world. men vi lever i den her mørke verden. The kingdom of God is light. Guds rige er lys. It's also called the kingdom of light. Det bliver også kaldt lysets rige. And before we were in darkness, Før levede vi i mørke, and that's the world. og det er verden. And
you know, the world need light. Og verden har brug for lys. So there is a battle, a fight Så der er altså en kamp in our life, I vores in liv. our lives. I vores liv. Light against darkness, Lys imod mørke. good against evil, Det gode imod det mørke, eller det onde. positive against the negative. Noget positivt over imod det negative. So God, He's positive, Gud er positiv. and He wants us to be positive Han vil også, at vi skal være because positive. we shall look like Him. Fordi vi skal være som ham. But there are many negative things in this world. Men der er mange negative ting i den her And verden. this world wants that we shall be conformed to this world. Og verden vil, at vi skal blive som den her verden. But now the word of God says, do not be conformed to this world, Men Gud så siger, skal jeg ikke lige med den her but verden, be transformed men blive transformeret by the renewing of your mind ved at dit sind fornyes through the word of God. ved Guds ord. Amen. Amen. So then we stay positive, Og så kan vi kun forblive In our positive mind. i vores sind. and a positive mind Og have et positivt is sind, good for our lives. det er godt for vores liv. A negative mindset is very bad. Og et negativt sind, det er meget It dårligt. can only attract negative things into our Det lives. kan kun tiltrække negative ting. But when we have a positive mind, Men når vi har et positivt sind, positive things will come to us. så vil positive ting komme til os. Amen. Amen. It's health against sickness. Det er god helse imod sygdom. There is a fight also. Der er Health against sickness. Der er en kamp, hvor helse står over for sygdom. God wants us healed, Gud ønsker, at vi skal være helbredte. but there is something that wants us sick Der er noget, der ønsker, at vi skal være syge in this world, i den her verden. and the devil. Og djævlen. And therefore he wants to throw it on us. Og derfor ønsker han at kaste det på os. So there is this fight, Så der er den her this kamp. battle. Let's go to 1 Thessalonians Lad os lige gå om i 1. Thessaloniker, chapter 5 kapitel 5 and verse 23. og vers 23. There Paul, he says almost the same. Hvor Paulus siger næsten det samme. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul and body be preserved blameless at the coming of the Lord Jesus Christ. Fredens Gud, hellige jer helt og holdent, og bevar fuldt ud jeres ånd, sjæl og legeme, lydefri, det vil altså sige uden fejl, ved vor Herre Jesu Kristi komme. Yeah. So the God of peace Så altså fredens Gud himself, he will sanctify us vil selv helliggøre os completely. fuldstændig. And then he say, and may your whole spirit, soul and body be preserved blameless Og må jeres and ånd, complete. sjæl og legeme blive bevaret uden fejl ved Jesu Kristi komme. So what is a blameless spirit? Så hvad er det, en fejlfri ånd? It's a healthy spirit, Det er en sund ånd, strong spirit. stærk ånd. And you know, God is, the Holy Spirit is in our spirit Og Helligånden er i vores ånd, because we are one spirit with Him. fordi vi er en ånd med ham. And a blameless soul also. Og en fejlfri sjæl også. It's a sound mind. Det er et sundt sind, It's a renewed mind. et fornyet sind. It's not a mental sick mind. Det er ikke at have en mental syg sind. God wants us to be healthy in our mind. Gud ønsker, at vi skal være sunde i vores sind. And you know, His word Og hans ord, is health det er sundhed. to our soul. Det er sundhed, It det er gives hjælp the for right vores thoughts. sjæl. Det giver os de rette tanker. And it is even health for our body. Og det er også sundhed for vores legemer. So He wants to protect us, preserve us, even our bodies. Så han ønsker at beskytte og bevare os, også i vores legemer.
And that's against sickness. Og det står sygdommen imod. He wants that we go through life not being troubled of sickness. Han ønsker, at vi skal gå igennem livet og ikke være ikke have problemer med sygdomme. And when we know that, Og når vi ved det, we are ready for fight. så er vi klar til at Right? kæmpe. Because then I know this that has come to my body Fordi så ved jeg, at det, der er kommet imod min krop, is not from God. det kommer ikke fra Gud. And it's from the devil. Og det kommer fra djævlen, It's from this world. fra den her verden, And it has to leave my body. og det må forlade min krop. How is it going to leave? Hvordan skal det When forlade the mig? doctor says it can never leave you. Når lægen siger, at det ikke kan forlade dig. How can it leave you? Hvordan kan det så forlade dig? We need to know Det må vi vide. that we have a doctor above all doctors. At vi har en læge, der er over alle andre And læger. he can remove Og han kan fjerne det. whatever it is. Hvad end det er. Hallelujah. Halleluja. And we shall not get this mindset Og vi skal ikke have det her sindelag from the natural doctors. fra de naturlige læger. And it's okay that, there are things that they cannot remove. Og It is like this. det er okay, der er ting, de ikke kan fjerne. But Fordi we sådan er det. as the people of God, Men vi som Guds folk, we shall never get that mindset. vi skulle aldrig få det sindelag. And because we can be influenced of it. Fordi vi kan blive påvirket af det. Take cancer. Tag for eksempel kræft. When we hear cancer, something happens in our mind. For når vi bare hører kræft, så sker der noget i vores sind. But we are going to remove that Men vi skal fjerne det. because it's easy. Fordi det er let. Because cancer has to go. Fordi kræften må gå. It has to bow. Den må bøje knæ. Because God Fordi Gud is our healer. er vores helbreder. He is our doctor. Han er vores And læge. he understands how to remove things. Og han forstår, hvordan man skal So fjerne ting. you speak to it Så du taler til det, when it comes into your body. når det kommer ind i din And krop. don't get condemned. Og bliver ikke fordømt. Oh, my faith is not great because Oh. this sickness has hit me now. I min tro er ikke så stor, fordi nu har den her sygdom ramt mig. No, you use your faith where you are Nej, du bruger din tro der, hvor du er. and say, I'm gonna come out of this sickness. Og du siger, jeg kommer ud af den her sygdom. I come out of this problem. Jeg kommer ud af det her I problem. come out of this attack. Og jeg kommer ud af det her angreb. Amen. Amen. Whatever it is, Hvad end det er. I come out of this financial problems. Og jeg kommer ud af de her økonomiske problemer. In Jesus' name. I Jesu navn. Because he's my provider. Fordi han er min forsørger. Yeah, but you don't know about my circumstances. Ja, men du kender ikke mine No, omstændigheder. but God knows about your Nej, men circumstances. det gør Gud. Amen. Amen. Hallelujah. Halleluja. And he can change circumstances. Og han kan forandre omstændigheder. And sometimes, he changes Og nogle gange forandrer han by det saying to us, ved at sige til os, speak to your circumstances. tal til dine Speak omstændigheder. the word of God. Tal Guds ord. Speak the promises of God. Tal Guds løfter. Amen. Amen. So let us agree Så lad That os være this enige year om, that this year at det her år, we're going to speak to more things. der skal vi tale til flere ting. Yeah, but people, they will think that you are crazy. Jamen folk vil jo tro, du er skør så. Yeah, Ja, that's det tror de sikkert allerede. yeah, maybe they already think that. Ja. But it says, Men det står, eller det siger, the word of God says, Guds ord siger, the one who believes at den, der tror, shall never be ashamed. skal aldrig komme på skam. Maybe they can laugh of you, Måske kan de le af dig, but you will laugh in the end. men du vil være den, der ler til Because sidst. you shall never be ashamed. Fordi du skal ikke blive til skam. Amen. Amen. 1 Peter 1. Peter 5. 5. We know it so well. Vi kender det alle så godt. Be sober in verse 8. I vers 8. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Vær ædru og på vagt. Jeres modstander, djævlen, går omkring som en brølende løver og leder efter nogen at sluge eller opsluge. So,
here we shall be sober in our mind, Her skal vi altså være ædru i vores have a sind sound mind, og have et sundt sind. not be full of this worldly things, Ikke være fyldt af verdslige the ting, spirit of the world, eller fyldt af verdens ånd, because it's like it makes us drunk fordi det gør os ligesom fulde mentally mentalt and spiritually. og åndeligt. Because the devil, Fordi djævlen, he is walking around seeking han går omkring og søger, who he can devour. hvem han kan opsluge. But resist him, Men stå ham imod, steadfast in faith. faste i troen. And James, he says Og Jakob siger, that submit unto God, underordner jer under Gud, resist the devil, stå djævlen imod, and he shall flee. og han skal fly fra So when jer. we resist him, Så når vi står ham he shall imod, flee. så skal han fly. And here Peter, he says, resist him, steadfast in faith, Og her siger Peter, stå ham imod, faste i troen. knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. Og vid det, at de samme lidelser rammer også jeres brødre her i verden. So here is speaking about there are sufferings for us in this world. Så her tales det altså om, at der er lidelse for os i den her And verden. it is the devil coming against us. Og det er djævlen, der kommer imod os. And he is, he's using natural things many times. Og han bruger mange gange naturlige ting. He uses our financial situation, Han bruger vores finansielle situation, health situation, vores sundhedssituation, relationship, vores relationer, families, familier, make trouble there, og skaber problemer der. and so many, many areas På så mange områder, where he comes in a natural way, hvor han kommer på en naturlig måde. and we don't understand that it is something behind. Og vi forstår ikke, at der ligger noget bagved, But we have to be sober, men vi må være ædru. and we have to resist the devil, Så må vi stå djævlen imod, and he shall flee. og så skal han fly fra os. Amen. Amen. So when we go through these things, Så når vi går igennem de her ting, we resist him, så står vi ham imod, and he will flee. og så vil han fly. And verse 10, Og vers 10. but may the God of all grace, who called us to his eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you. Det er stadigvæk først Peter, ikke også? Yeah, verse 10. Og vers 10. Og når I må lide her en kort tid, vil al nådes Gud, som har kaldt jer til sin evige herlighed ved Kristus Jesus, selv udruste, støtte, styrke og grundfæste jer. So here Peter, he indicate that when we go through suffering, Så her these things, indikerer Peter, at når vi går igennem lidelser, it's a short while, så er det bare for en kort tid. but there is a grace and there is a purpose. Men der er noget og en formål. Because after it, Fordi efter det, it says, he will perfect you, der står der, at der vil han selv fuldkommen gøre jer. establish, Etablere, strengthen, styrke and settle you. og grundfæste jer. So after every attack Så efter et hvert angreb against your life, imod dit liv, when you come out on the other side, når du kommer ud på den anden side, you are better så er du bedre stillet. because you are more perfect. Fordi du er mere You grundfæstet, are more established Du er mere- in the things of God. du er mere fuldkommen i det har med Gud at You gøre. are more strengthened. You get stronger. Du er mere styrket, og du bliver stærkere. So when the same things come next time, you just stand, Så når de samme ting kommer næste gang, så står du conquer immediately. They cannot come into your life. og overvinder det øjeblikkeligt. De kan ikke komme imod dig. Can you say amen? Kan du sige amen? So we have to accept that in life. Så In det må our vi walk with God. Det må vi tage imod i vores liv, i vores vandring med That ham. there are victories At der er sejre, and there are battles. og der er kampe. And there are moments that we don't like, Og der er øjeblikke, som vi ikke bryder os om. but there we encourage one another. Men der opmuntrer and vi say, hinanden. it's gonna change. Og der siger vi, det kommer You til at will blive come forandret. through. Du kommer igennem. Amen. Amen. Hallelujah.
Just Halleluja. believe God for health. Så tro Gud for en god helse. Amen. Like Peter, he also got a good report Peter fik også en god rapport here this new year. her i nytåret. Hallelujah. He has been believing long time. Han har også stået i tro i lang tid, Since Corona time. siden But you coronatiden. know, we got a word here Men vi fik et ord her, that no one is going to die here. at ingen kommer til at dø her. And we shall believe God for totally restoration. Og at vi skal tro Gud for fuldstændig genoprettelse. No senfølger Ingen, of corona. hvad det hedder på engelsk, det hedder ingen after, altså ingen senfølger, You know, there was a lot of side effects. side effects after corona. Der var så mange Sicknesses. senfølger efter corona. But here we believe Men her tror vi for totally restoration. for fuldstændig And genoprettelse. restoration can take a time. Og genoprettelse, det kan nogle gange tage lidt But tid. Peter, he believed. Men Peter, han troede, And now he got a good report. og nu fik han en god rapport. Amen. Amen. Hallelujah. Don't accept Så tag ikke imod your situation. din situation. Don't agree with it and live with it. Så slå dig ikke til ro med det og bliv enig med det. Okay, I have to live with that. Nå, det må jeg jo bare leve med. No. Rebel against it. Nej, gør oprør imod det. Amen. Amen. Get it out of your life. Få det ud af dit liv. Speak to it. Tal til det. Halleluja. Amen. Isaiah Esajas, will soon finish. vi skal snart afslutte. Halleluja, tak Jesus. Chapter 54. 54. It's a word that we know very well. Også et ord, vi kender rigtig And godt. verse 17. Og vers 17. No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. Intet våben, der smedes, siger den gamle, der dannes imod dig, skal nå sit mål. Hver tunge, der rejser sig imod dig, skal du dømme skyldig i retten. Sådan er Herrens tjeners lod. Deres retfærdighed kommer fra mig, siger Herren. Hallelujah. Halleluja. So any weapon, Så et hvilket som helst våben, because it says no weapon for det står her, intet våben, can prosper. kan have fremgang. There's not much power in it. Der er ikke meget kraft There's i no det. power in it. Der er ingen kraft i det. Only if we give it power. Kun hvis vi giver det kraft. And we do it by wrong thinking. Og det gør vi ved at tænke forkert. But when we have the right thinking Men når vi har de rette and tanker, know what is from God and what is not from God, og vi ved, hvad der er fra Gud, og hvad der ikke er fra Gud. sometimes we cannot discern when the weapons come. The devil wants us to believe that it comes from God. Nogle gange kan vi ikke helt bedømme, hvor angrebene kommer fra. Men Bibelen siger, at The devil, he wants us to believe that djævlen vil, at vi skal it tro. comes from God. Djævlen vil, vi skal tro, at det er noget, der kommer fra Gud. And then it's very difficult to resist. Og så er det jo svært at stå imod. But no weapon Men intet våben has any power against you and I har nogen som helst fremgang og magt imod dig og when mig, we resist it. når vi står det imod. Amen. Amen. And every tongue that rises up against you, Og enhver tunge, judgment. der rejser sig imod dig, we shall condemn. den skal vi fordømt. Amen. Amen. Hallelujah. Halleluja. So when an evil report comes against you, Så når en dårlig rapport slår imod dig, whatever report it can be, hvad en slags rapport det så kan være, then take the promises of God så tag Guds løfter and say, "This is my promise. og sig, det her, det er mit løfte. I am by His stripes I am healed. Ved hans sår har jeg fået lægedom. I'm prosperous. Jeg er fremgangsrig. I'm blessed. Jeg er velsignet. I have everything what I need for today." Jeg har alt, hvad jeg har brug for i dag. Amen. Amen. And in John 5 it says, Og Johannes 5 står der, everything at alt, that is born of God som er født af Gud,
overcome this world. overvinder den her verden. And this is the victory that has overcome this world. Og det er den sejr, der har vundet over den her verden. Our faith. Vores tro. Amen. Amen. The question, Spørgsmålet. are you born of God? Er du født af Gud? Yes. You are born to conquer. Du er født til at overvinde. Amen. Amen. You are not born to lose. Du er ikke født til at tabe. The devil wants to put that in our minds. Det vil djævlen gerne lægge ind i vores sind. You are a loser. You will lose. Ej, du er en taber. Du You kommer will til at lose this tabe. battle. Du taber den her kamp. No. Nej, You are born of God, du er født af Gud. and you are a winner. Derfor er du en vinder. Amen. Amen. And who can overcome this world? Og hvem kan overvinde den her verden? But he who believes that Jesus is the Son of God. Undtagen den, som tror, at Jesus er Guds søn. Hallelujah. Halleluja. So when we believe that Jesus is the Son of God, Så når vi tror, at Jesus er Guds søn, we overcome things in this world. så overvinder vi ting i den her And verden. what is in this world? Og hvad er der i den her verden? There's troubles. Der er problemer. There are sickness. Der er sygdomme. There are hatred. Der er had, There are fear. frygt And all negative things og alle negative ting, that will come against us, but we overcome it. som vil komme imod os. Men vi overvinder det. You are more than a conqueror in Him. Du er mere end en overvinder i ham. Hallelujah. Halleluja. Amen. Amen. And in 1 Corinthians, Og i 1. it Korintherbrev, says that all the promises der står der, at alle Guds løfter are yes in God er ja, har sit ja, and in Jesus, og i Jesus. and and with us there is an amen. Og fra os lyder der et amen til det. So we say yes to all God's promises Så vi siger ja til alle Guds løfter. because God He has said yes Fordi Gud har sagt ja to all His promises til alle hans løfter, that He gave to. Actually, it was given to Israel, som faktisk blev givet til Israel. but now He says in Jesus. Men nu siger han så i He says Jesus, yes to all these promises, der siger han ja til alle de her løfter. and we are in Jesus. Og vi er i Jesus. Hallelujah. Halleluja. So we have the same right Så vi har den samme these ret promises, til de her løfter. and there's a lot of promises. Og der How er many? mange løfter. Is it 306? One for every day? Ja. 365 løfter til jøderne. And you know, by these promises, Og ved de løfter, we can. Peter he says siger Peter, that we can escape the corruption in this world. og ved hjælp af de løfter kan vi undfly korruptionen, som er i verden. And get part of the divine nature. Og få del i guddommelig natur. Amen. Amen. And what is corrupting this world? Og hvad er korrumperet i den her verden? The Danish say it forrøgnelse. Nå ja. Fordærvelse, ja. Fordærvelse og forrøgnelse og alt det, der er It's dårligt. fear. Det er It's frygt. sickness. Sygdom. It's negative things. Det er negative ting. It's all what is in this world. Det er alt, hvad der er i den her verden. Everything in this world goes down. Alt i den her verden. Alt i den her verden går ned. But in God's kingdom, everything goes up. Men i Guds rige går alt op. So we are on the way up, Så vi er på vej op, and we'll end up in heaven. og vi vil ende i himlen. Amen. Amen. Hallelujah. Halleluja. And on the way, Og på vejen, we have a good journey. der har vi en god rejse. We have a good fight Vi har en god kamp, because it's a victorious fight. fordi det er en sejrrig kamp. Hallelujah. Halleluja. Amen. Amen. Hallelujah. Halleluja. Glory I Jesus. think we are about to stop here. Jeg tror, vi skal stoppe her. I could continue, Jeg kunne fortsætte, but I know that something good is waiting out there. men jeg ved, at der venter noget godt herude. God has good things for you and I. Gud, han har gode ting for dig og Halleluja. mig. Halleluja. Good things are waiting for you and I. Gode ting venter på dig og Do you mig. believe it? Tror du på det? You have to believe it. Du må tro det. Then you'll see it. Så vil du også se If you det. cannot believe it, Hvis ikke du kan tro det, you will not see it. så vil du ikke se det. Sometimes we want to see it before we believe it. Nogle gange så vil vi se det, før vi tror But it det. doesn't work that way Men sådan fungerer det in the ikke kingdom of God. i Guds rige. We believe Vi tror,
and we will see. Og så vil vi også So se. I just want to raise up your appetite, Så jeg vil gerne bare lige løfte din appetit, expectation. din We forventning. need to have expectation. Vi har brug We for at need to have have forventningen op. appetite on the things of God. Vi må have en appetit på de ting, der har med Gud at gøre. Appetite that something good is waiting for me. En forventning, en appetit om, at noget godt venter Because på mig. I've found out in my life, you know, Fordi jeg har fundet ud af i mit liv, when trials are on my life, når prøvelser kommer til mit liv, it can darken, så kan det formørke burden us, og bebyrde and os. then suddenly I find myself in not expecting good things Og så kan jeg ahead. pludselig befinde mig selv, Because my situation right now is heavy. fordi min situation kan være så tung, og så kan jeg pludselig miste forventningen om, at And noget my godt skal mind komme. says it will continue. Og mit sind siger, at sådan her vil det blive ved So med. this is the way. Så det her, det er sådan, det No, vil være. it's only for a short time. Nej, det er kun for en kort tid. Because God has good things Fordi Gud, han har gode in ting store for me. i sigte for mig. Amen. Amen. He will satisfy me with a long life Han vil tilfredsstille mig med et langt liv. and let me see his salvation. Og lad mig se hans frelse. Hallelujah. Halleluja. Amen. Amen. Glory. Ære være ham. Shall we stand up and pray? Skal vi stå op og bede? So Lord, we thank you Så Herre, vi takker dig for your goodness, for din that godhed. you are a good God. At du er en god And I Gud. thank you, Lord, Og jeg takker dig, that you Herre, gave us the big promises, good promises. at du gav os de her store løfter. And I thank you, Lord, Og jeg takker dig, that Herre, by your promises, at ved dine we løfter, are more than conquerors. der er vi mere end sejrende. We thank you, Lord, Vi takker dig, for the Herre, things that you have in store for us. for de ting, du har beredt for os. Help us to look ahead on these things, Hjælp os til at se fremad og opad mod de ting, and so that we can receive them. sådan at vi kan tage imod dem. We believe in you. Vi tror på We dig, resist the devil. og vi står djævlen imod, We resist all negative things, og vi står imod alt all negativt, sicknesses. alle sygdomme, In Jesus' name, i Jesu it navn. has to move from our lives. De må gå fra vores liv. Problems has to move Problemer må gå in Jesus' name. i Jesu So we navn. thank you, Lord, Så takker dig, Herre, that you are with us at du er med os in our fights, daily fights, i vores daglige kamp and in our circumstances. og i vores omstændigheder. And we believe you Og vi tror dig for a change for en and forandring for very good things og for gode ting, happening to us. at det må ske for os. This year, Det her år, 2026, i that 2026, there are things og der er ting, that you have prepared for us this year. som du har forberedt for os her i år. And we want to have experience and receive everything of it. Og vi vil bare opleve det og tage imod det hele. And we give you praise, Og vi giver dig prisen, honor, and glory. ære og herlighed. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Tak, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Halleluja. So expect great things Så forvent dig store ting from God this year. fra Gud i det her år. That there are things At der er ting, that God has been speaking to you som Gud har talt til and dig you have om, not seen in your life yet. som du ikke har set endnu. You will see Men du vil komme til at se det. some of this Noget af det this year. her i år. Hallelujah. Halleluja. This is a year of manifestation. Det her, det er et år af manifestation. That things will be manifested. At ting vil blive manifesteret. The things that we have been believing for Ting, som vi har troet for last year, sidste or år. maybe many years, Og måske i mange år. it will be manifested in this year, Det vil blive manifesteret i det in her the år. physical, I det because fysiske. it is already in the spiritual. Fordi det er allerede i det åndelige. Amen. Amen. If you believe, shout hallelujah. Hvis du tror, så råb halleluja. Hallelujah. Halleluja. And speak to your things around you. Og tal til tingene omkring Speak dig. the promises of God. Tal Guds løfter. It is working. Det fungerer. It worked for Jesus. Det fungerede for Jesus. It worked for the apostles. Det fungerede for apostlene. It will work for you and Og I. det vil virke for dig og mig. Amen. Amen. Hallelujah. Halleluja. And when you start to speak Og når du begynder at tale to things, til ting, just ignore what comes up in your mind. så bare ignorer, hvad det popper op i dit sind. Your mind will go wild Dit sind vil gå crazy. and say, Den do vil you sige ting til believe dig. it works?
Tror du, det fungerer? Your small words, Dine små ord, they are nothing, de betyder jo ingenting. but they are mighty. Men de er mægtige. Faithful words, Trosfyldte ord, they are creative. de er skabende. God, he spoke, Gud talte. he had faith, Han havde tro, and he created the world. og han skabte verden. Amen. Amen. If you can speak, Hvis if du you, kan if you tale. speak faith-filled words, Hvis du taler trosfyldte ord, things will happen. så vil ting begynde at It ske. will be established. Så vil de blive etableret. But don't expect maybe immediately. Men forvent det ikke lige øjeblikkeligt. Sometimes things come immediately. Nogle gange kommer ting øjeblikkeligt. But most of the time it takes time. Men for det meste, så tager det tid. And it's there we have the problem. Og det er der, vi så får et problem. But we have to continue to believe. Men vi må fortsætte med at tro. Like Abraham. Ligesom Abraham. He believed Han troede God. Gud, And he saw the promised og han så løfterne after 25 years. efter 25 år. Amen. Amen. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. Do you have a song? Tak fordi du lyttede med til denne udsendelse fra Troens Ord. For mere information og for at kontakte os, gå til www.troensord.dk.